Arugba gwojo todo ojo kidu atile kan ke jujute anike dejoni agwa enuko na cheki egbomuwa ade ka kotumu chotumu ujeju omemele ki yawa Diocese of Mbamili your St. John's Anglican Church umwezi anamu ekukire cheko kumare chadu alamu na ojo omemele eneki olama bokola kwinola eneki defola fokinola wa ebe ko na reda kuma bio na teloma ebe ki funyogwa kuma no nyogwa wa ebe ko ma egbitile bi kuma no mawa ebe ki la won ko na ki cheka yesi ye egbitilo ne o ekukire cheko mada chadua lamune kuma no lama and be prayer ke la kulubo mle wa and be kuma de be God of Abraham ene chagbo dochi evangelist Geoffrey anya acho iya keyboard wa mama yin be prayer Mbamili ene ke chagbo du jeju kedechi Right Reverend Dr. Ord Nzubechukwu o mama yo ya ku engineer Mrs. Chizoba Nzubechukwu amaku jeju kede kokoi ene du kinu pa kije kai kojo kinyu owo oje che twade keke junele kojo ki chabunewe oyo ki chachikowe refe Jesus Christ kana jadwa